Jogging sambil nyemil nu pedas-pedas ameh cenghar. Dah pada tahu belum? Di Dadaha ada cemilan khas Tasik nu lada-lada. Cemilan Sartika. Beuh, warna merah ladana mendengaruy. Nu lada-lada kieu teh mantep pisan nyieun jag-jag. Kadang suka galau kalau mau jogging ke Dadaha teh. Niatnya olahraga, ujung-ujungna malah olah perut. Atuh da loba jajanan nu pika bitaheun di sepanjang jogging track nanya. Tah iya ya salah sahijina ya cemilan Sartika. Standnya di dekat lapangan basket outdoor, buka dari jam 6 pagi. Ada macam-macam varian cemilan yang bisa dipilih. Makaroni cikru, makaroni bantet, makaroni uril, makaroni kerang, seblak kering, seblak beton, basreng, keripik kaca, usus crispy, bihun kremes, dan cimol kering. Gurih-gurih ladana menilekoh dan nendang di mulut. Teksturnya beneran kriuk, krenyes, nggak keras pas digigitnya. Bikin nagih, susah berhenti ya kalau ngegayam kayak ginian mah. Oh iya, di sini free tester coy. Bisa pesan kemasan 100 atau 200 gram ya. Harga namurce mulai 5 ribuan, bisa mix 2 varian per bungkus besar. Mereka cuman buka stand 2 hari aja, di Sabtu Minggu aja. Kalau weekday fokus jualan online, kalian bisa pesan via app atau WA ya. Ingat nyemil, ingat cemilan Sartika.